Lishonile mbukeli kepha-ke belingeke lishone ngaphandle kwetindzaba nati-ke talomuhla sikwethulela tona bukhoma etindlini tekusakate Auckland Park e-SABC. Wemkelekile Ngwane. The announcement would signal the end of the African Growth and Opportunity Act, which gives South Africa's duty-free access to the US for more than 6,000 products. Indvuna yetekulima Johnston Hazen ithi lokwenyuka kwentsela yempahla lokuhlongotwa leMelika kukhombisa ukuthi lelive kufanele lentele ushintsho loluphutfumako. The official funeral service will take place on Saturday, 12 July 2025 in a program led by the President of the Republic of South Africa. Mapalane jikelele we-ANC Fikile Mbalula uchaze lobekalisekela lamengameli kuleli David Mabuza njengemuntfu lobekasebentela kutfutfukisa lubumbano kuleli cembu. Indvuna yetekulima Johnston Hazen ithi lokwenyuka kwentsela yempahla lokuhlongotwa leMelika kukhombisa ukuthi lelive kufanele lentele ushintsho loluphutfumako. Lokhu kuta ngemva kwekuthi mengameli weleMelika Donald Trump amemetele ukuthi utawenyusa intsela yempahla lesuka kuleli yeMelika nga-30% kusukela mhla lulunye enyangeni yengci. Hazen uthi nesikhathi sisesekhona sekukhulumisana ngaloludzaba. Kanti bekathula luphakelo timali lwelitiko ephalamende lomhlekuseni. Afrika ibukene nengcinamba njengoba yetama ukuqinisa ukuthunyelwa kwemikhiqizo kuleli kumava ngaphandle nekukhulisa umnotho kuleli. Ngakulokunye yetama kusebenza ngemonakalo longahle ubangwe kuguquguquka kwesimo selitulu. Tindleko lesetulu tekhiqiza nekungafinyeleli kahle timakethe nasetimalini. Kepha-ke lesinqumo seMelika sakamuva kubonakala sitayicekela phansi imtamo yelive etinhlelweni tayo. Whilst we can breathe a sigh of relief that this tariff did not come into effect as it was due to tomorrow, it does give us an opportunity to urgently use the next few weeks to be able to try and negotiate a way forward to prevent this. The government is scared to regulate the market and bring some order and logic to the madness of free market running. The state has created conducive environment for exports to thrive. That is why the minister is here lamenting the fact that Trump has imposed those tariffs. As the world shifts, with markets like the USA under threat, we must leverage the BRICS and new trade partnerships to secure our exports and open new opportunities. Umsebenzi lesokhona njalo kubuka timakethe letinsha nekwenabisa kuthunyelwa kwemikhiqizo etimakethe level etikhona. Hazen uthi kulukhuni kwanyalo kubona umthelela walesinqumo seMelika ekulahlekeni kwemisebenzi kepha kutokubonakala ngekhamba kwesikhathi. Hulumende wakuleli usakhulumisana neleMelika ngemtamo yekuphemba kabusha budlelwane kutekuthengiselana emkhatsini walamave lamabili. Umhleli wetindzaba te-SABC tangaphandle Sophie Mukwena ukhulume nelisekela lendvuna elitiko letemafa Dr. David Masondo namengameli Cyril Ramaphosa Rio de Janeiro eBrazil mayelana nelidzaba lwentsela kanye namengameli Donald Trump ngekungahambelani neBRICS. Mvuselelo Lubisi usihlanganisele lo mbiko. Kulandzela livakasho lamengameli Cyril Ramaphosa nelitsimba labasomabhizinisi eMelika lapho bebeyoqinisa ubudlelwane nahulumende lohola ngumengameli Trump. Ngoba nelithemba ukuthi Trump angeke asakhulisa intsela yempahla lengena kuleli ave lesuka kuleli. Konke lokhu kufanele kuthela imandi etulu kwelidada njengoba Trump amemetele ukuthi utayikhulisa lentsela. Lisekela lendvuna etekuthengiselana timboni netekuchudzelana zizokogodlimbi lithi abahambisane nalentsela lebekwe yiMelika. We remain committed to a rational outcome which can only be a product of sustained discussions with them. We know exactly what tariff lines are contentious. We know exactly what products are contentious. Kusenjalo lisekela lendvuna yetemafa David Masondo lithi bayaqhubeka nekuxoxisana nahulumende weleMelika ngenhloso yokuthola sisombululo. We will continue to engage the Trump administration, the US, because it is not in the interest of the global economy that we've got trade barriers. Mengameli Ramaphosa uthi kukhona labakubeke etafuleni kanti banelithemba lekuthi iMelika itawutshintsha sinqumo sayo. Ramaphosa wathi kuyakhathata ukuthi kunalabo abafuna ukucinzetela emave langaphansi kweBRICS ngenxa yetinguquko leqhamuka nato. Uthi tinqumo letfude tentsela kufuthi tithathwe ngenhloso yokuhlomulisa bonke labathinzekako hayi lidlanzana. We should be respecting
the sovereignty of countries. We should be respecting that we're all equal, that all we should be focusing on is enhancing the prosperity of humanity in all countries. Kulindeleke kusilenzela ibe nemthelela lomubi emabhizinisini lathengiselana neMelika. Mabhalane jikelele we-ANC fikile Mbalula uchazelwe bekalisekela lamengameli kuleli David Mabuza njengemumfu lobekasebentela kuthuthukisa lubumbano kuleli qembu. Ngesikhathi aye kolilela umndeni wakaMabuza eBarberton eMpumalanga, Mbalula uthi inhloso yaleli qembu kubeka Mabuza endlini yakhe ekugcina ngesizotha. Kanti ke nelisekela lamengameli we-EFF Godrich Gadi ube yingcenye yalaba kolilela bakaMabuza labo afike khona wathumisa khona umsebenzi wamabuza wekusebentela kuthula nelibumbano. Wenhlangano ye-ANC uchaze David Mabuza njengemuntu lodlala inzima lenkulu kutemzabalazo uthi bayinhlangano bahlela ukuthi Mabuza angcwatshwe ngesizotha. To ensure that Comrade Didi receives a dignified farewell befitting of his contribution to our democratic dispensation and to the lives of countless South Africans, especially in the rural heartland where he began his political journey. Nemininingwane kanye netinhlelo temgcwabo. The funeral service will take place on Saturday, 12 July 2025 in a program led by the President of the Republic of South Africa and coordinated with the Mabuza family and the ANC. Le mengameli welicembu le-EFF Godrich Gadi libe ingcenye labe baye kuyolila lomuhla kanti ke lichaze Mabuza njengemuntu lobekathanza kuthula kanye nekubambisana uthi abelunga lenhlangano ye-ANC lelitibophelele ngekukhulu labantu bakuleli kanye nekubathuthukisa kulokunye. Having loved education and assisted quite a number of people in the education sector to achieve degrees and to do well both in business and in life, and to provide scholarships to many of the indigent people of Mpumalanga in particular. Aneminyaka lengemashumi lasithupha nane evikini lelengcile ngemva kwekugula kwesikhashana. Umbukeli uyexwayiswa ke ukuthi lo mbiko ucukethe emagama laqosheme latawulumela kulabavelako nebantfana. Lijaji laseMpumalanga Kapa Selby Mbenenge litiphikile tinsolo letithi lathumela Andiswa Mengo tithombe letikhomba titfo tangasese. Lesicawu sike seva ke ngaphambilini ukuthi Mengo wathola sithombe lesikhomba titfo tangasese taMbenenge. Mengo usola lo mengameli wemajaji ngekumhlukubeta ngekwelicasi ngesikhathi naye nangekusebenzisa licingo. Mbenenge losebhokisini labofakazi uthi leli thimba leliphenya loludzaba lutawuhlala sikhathi kepha etekwavela bofakazi besitfo sakhe sangasese. The situation is such that I have got to be explicit because I have to defend myself. So the point that I have made thus far, honorable members, is that I did not send a private part. And then I've pointed to incongruities in her presentation, both in the complaint itself and what was testified to by her, which is what she explains she saw. Mbenenge nakaphinzilitwa ngemibuto mayelana netingxoxo takhe naMengo uphendvule ngalendlela. The starting point is that I was gutted, as I said in my answering affidavit, that conversations of this nature between two adults, in my view, adults who were consenting to what they were talking about, had now become the subject of a status picture by or at the instance of the complainant. So my concern was this thing is disseminated. Mbenenge uthi akacabanga ukuthi sisulu sicalele tinsolo sisodwa. Ubese ke uthi sisakelo salelicala ngemanga kuphela futhi kunyenti lokushodako kuleti ngxoxo.
Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe usenalo yini ilithembe emsebenzini wemaphoyisa kulandzela tiphimiselo ta Commissioner General Mkhwanazi letibala kutsinzeka kwetikhulu letisetule emaphoyiseni ekuphuleni umthetho. Uphendvule ngalendlela. Ithemba ndisenalo mna emaphoyiseni akwelilizwe. Cha ke ngaske utata uMkhwanazi lo bangake bamyeke enza umsebenzi wakhe ngendlela. Bangamphazamisi. Nakuba vele kade langiphelela ithemba ikakhulukazi namaphoyisa kodwa izinkulumo ezikamnumzana uMkhwanazi zingenze kwaphela kwalokho okuncane ebekukhona. Bona amaphoyisa asebenza kakuhle kwaye ithemba lisekhona kuphela ke ngoMkhwanazi uveze into ke ngoku besingayazi. Uma kuthi khona umuntu onecala okanye soleka akaphenywe bese jeziswa amaphoyisa ayenza umsebenzi wawo siyabasenga sonke isikhathi. Ithemba lohlezi likhona ngoba eqinisweni akhona amasiphoyisa wenza umsebenzi wayo asebenza kakhulu masuba khona la amazambane abolile ekuwona belesuso yabona uMkhwanazi uvula amehlo eNingizimu Afrika uMkhwanazi uvula amehlo uhulumeni. Angilahlekela kakhulu ithemba ngamaphoyisa emva kwenkulumo kababa uMkhwanazi ngoba adlala izikhulu abantu abanemali uma uhamba wena ufuna usiza abakusiza nje inhlobo. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendvulela ngawo. Kanzi kuletinye uMasibiye Titolo. Kushe kwangqongqa imikhukhu lelinganiselwe ekhulwini nemashumi lasihlanu emikhukhwini yaseDakota, eSiphingo, eThekwini. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Labasemagunyeni bathi bathole titsakamiva letifaka ekhathini sango ne-crystal meth kanye neligwayilo lingakagunyatwa netshwala kanjalo ngesikhathi baphikitha indzawo yeTitolo eMidrand. Lilunga lelibandla lasodolobha lelibukete kuphepha eJozi Mgcini Chwaku asebenzisana nebetemthetho kuleli dolobha bahola umkhankaso wekulwisana nebugebengu kulandzela kulunywa indlebe ngilabathide. I can call them informers. Guys who are just watching over and check what is happening. We are watching the watchers as well. We are doing our undercover work, and then we are also tracking in terms of who's doing what, who's coming to collect where in which store. That information is being sent to people. We know that most of the shops here, they are not complying on the bylaw. Some of our colleagues are coming to really collect in these shops. So we got a tip-off on that, even with the drugs as well, right? So we got the crystal meth, illegal alcohol, legal cigarettes, and we also got but like you can say, the money, the exchange of money, and all of that. There's more. We've been this is a tip of an iceberg. Kushe kwangqongqa imikhukhu lelinganiselwa ekhulwini nemashumi lasihlanu emkhukhwini yaseDakota, eSiphingo, eThekwini. Lo mlilo uqale ensathakusa kumunye yale mikhukhu wabese wokhela yonke le mikhukhu. Kudekela abalimele nesisusa sawo sisengakatiwa. Abacimi imlilo nabezimo eziphuthumayo bafike lapha ngeintathakusa ekseni ukuzobhula amalangabo ebevutha ubahanghango. Lo mlilo kuthiwa uqale washisa umjondolo owodwa ngaphambi kokuthi udlulele kweminye imjondolo. Uzinhle Phongula oneminyaka engu-43 uhlala lapha nezingane zakhe ezimbili. Kuningi nje ukulahlekile ngoba ngiphume nezingane kuphela. Ngoba kusendlini akukushile nezitifiketi nama-ID konke nje ngisele kanje ingane azigqokile la ngicelele ukuyibeka khona. Mangithi ngiyaphaphama hayibo kuyasha nangempela kamakhelwane ngivele sale sengivuka ke nami ngivusa izingane ngithi asiphuthumeni bantu abami lapho ngiyasangana ngazi mele ngithatheni endlini ngishiyeni ngoba umlilo useduze vele. Abezinhlaka zomphakathi banxusa ukuhlinzekwa ngosizo. We as OSS has come together as a structure to support our people in time of need. We have put a committee together where we are requesting our community at large to come and assist. Isaphenywa ke imbangela yalomlilo yeze ezinye izakhamuzi sesiqalile ukwakha kabusha amakhaya azo kunxuswe abanye ukuba bayothola indawo yokukhosela ehholo lomphakathi eliseduzane. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseDakota eSiphingo.
Liqembu lemkhonto wesizwe lisolwa ngekuphula umthethosisekelo waleli qembu ngekungalandzeli imigomo ngesikhathi umholi waleli qembu eMpumalanga Mary Phadi acoshwa kuleli qembu. Advocate Zandile Mshololo lomele Phadi utshele inkantolo lephakeme lehlete eMbombela ukuthi leli qembu alitiphathi kahle tisebenti talo. Phadi wacoshwa emsebentini ngenyanga yeMphala nyakenye. Ngetinsolo tekuphula umthethosisekelo kanye nekungasebentisi kahle timali taleli qembu. Upon the decision of the courts to see it correct, if then MK has got a weight of the case for today, and it was about me arranging a rally in Volker. So therefore, I'm accepting the decision of the court. Nazivakashele timakethe tetimali sifola ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Ngaphambi kokuthi sivale asesiqale siyembombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu whatanato. Yeah, basically picture here lapha. Okay, asixolise ngaloko ke tikuca lapho ke talomuhla tikhona futhi ngalwesine bese kusasa kunetesindebele. Bese kuthi uma kubumbana insimbi yesikhombisa lomuhle ebusuku kube netesixhosa. Ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe emathebula busuku lobuhle. Ngedela shola ngina nzabatalo kanjalo ngedela shola ngina so simo selitulu siboka kakhulu ke kulindelwa kanti ke ngikhola lomuhle angisho ukugcwala umlomo ukuthi atikho ke imvula lethi ngahle lilinzeleke ebusuku banamuhle kakhulu kati mobuka ke ikhasi nelive ngikhola lomuhle kepha ke likhombisa ngibonya ngemafu mayo empumane live ikakhulu kati isifundza la eMpumalanga nencenye isifundza la iLimpopo kanti ke ngikhola lomuhle uma sichubeka ke elangeni lakusasa kuphinze ke ngisho ukuthi atikho ke imvula lethi khona kepha ke kunemoya lobonakala ke wehla ikakhulu kati ekhasi nelive ngikhola lomuhle njengoba khona lawo mathuba emvula ikakhulu kati elangeni lakusasa mobuka ke la sifundza iWestern Cape njengoba alapha kuye ke la 30% ngalo lomuhle kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service kakhulu kade elangeni lakusasa ngahle ke ucubuka umlilo mabuke ingcenye ke la yesifundza ke iNorthern Cape ngenxa ke yekushisa lokubonakala ke kuleso sifundza leso kanti ke ukhona nalomoya lomatima lobonakala ke uba khona mabuke ingcenye sifundza ke la eKwaZulu Natal bantu ke bacaphele ngendlela abasebenzisa ngakhona ke la tindlela efaka ikakhulu kade ke la umlilo kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani masibuka ke la ikakhulu kade elangeni lakusasa ngolo lomuhle masibuka ke la sifundza iGauteng tindzawo letfana ke la nabo Pretoria likhombisa ke kuphora ngaye ke la 19 kepha ke kuyabanza eksene Bronkhortspruit ngaye ke la 2 Springs uya ke Johannesburg bo Carletonville lihleli lapha ku 17 likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kanti ke sifundza impilo beke iLimpopo mabuka indzawo letfana nabo Musina lapha ku 23 lipholile kuleto tindzawo leto kanti ke nabo Tsanini lihleli lapha kuye ke la 2024 ePhalabura mabuka ku Mokopane lapha kuye ke la 20 lipholile kuleto ndzawo leto ngalo lomuhle kanti ke la sifundza impumalanga mabuka ndzawo letfana ke la nabo mashishini kuyabanza eksene eMiklibeke emalahleni ngaye ke la 3 wehlele ke Emelo kepha ke liphole ke la ngetikhathi isidlo sasemini kanti ke mabuka indzawo lefana neMbombela likhombisa ke kuphola nakuleto tindzawo leto ngalo lomuhle kanti ke la sifundza eKwaZulu Natal mabuka ndzawo letfana nabo Mnambithi kuyabanza ke eksene ngaye ke la 1-2 mabuka ndzawo letfana ke la nabo Kokstad kepha ke liphole ngetikhathi isidlo sasemini njengoba lapha kuye ke la 19 mabuka ndzawo letfana nabo Durban no Port Shepstone lapha kuye ke la 23 lesho ukuthi lipholile kuleto ndzawo leto ngolo lomuhle kanti ke sifundza Eastern Cape ndzawo letfana ke la nabo Nquba likhombisa ke kubanza ke ekseni -4 mabuka ndzawo letfana nabo Komani kanti ke East London hleli lapha ku 9 ekseni kepha ke ngetikhathi esidlo sasemini likhombisa kuba la kuphola njengaye lapha 26 mabuka ndzawo letfana nabo Cebega hleli lapha ku 27 kanti ke sifundza iWestern Cape ngolo lomuhle mabuka ndzawo letfana nabo Fredendal bo Glen Williams lapha ku 23 lipholile kuleto ndzawo leto bo Cape Town kuyabe kubanza kuleto ndzawo leto ngaye ke la 15 mabuka nangale ke Riverdale kuyabanza ke ekseni ngaye ke la 4 boMusilibheli hleli lapha kuye ke la 23 nangale ke kubo George njengoba liyobe lipholile ke lapha eBeaufort West ngetikhathi ke isidlo sasemini kanti ke masicubeka sikubukela ke la
Sifundza ke la iWestern Cape indzawo letifana ke la nabo Uppington lapha ku22 mawubuka boKimberley bodi kuyobe kubanza ke ekseni -2 indzawo letifana nabo Sutherland kepha ke libe ngu16 ngesikhathi tasemini kanti ke sifundza iFree State indzawo letifana ke la nabo Sasolburg kuyabanza nobe ke Bloemfontein lapha kuye ke la -1 nakwale buFixburg lapha ku -4 kuBethlehem -5 kuyabanza nakuleto indzawo leto ngwalo lomuhle masibuka ke la sifundza iNorthwest ikakhulukati ke la indzawo lefana nabo Tosca ufike lapha kuMahikeng kuyabanza nakuleto indzawo leto ke boPotchefstroom ngwalo lomuhle lapha eKlerksdorp lapha kuye ke lapho 0 kanti ke ngwalo lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube lobuhle